Makuru yihutirwa ndasaba kugira ngo iyi video muyinshyikirize Oscar Baninda, Corneille Nanga cyangwa Sultan Emmanuel Makenga, yewe muyimpere Olivier Nduhungirehe na babandi bose ba Kacyiru bajya birirwa bisararanga. Ariko aya ni amakuru yihutirwa. Donc oyo nde babuto ya kunyata po biso tomona mulili. Ini government ya Republique Democratique du Congo efi yo boka babiloko bozo shala tutabalumiza nyie bote uko Kongo yetu hii. Obe mawa boka nga Kongo ti Burundi bokolonga. Kongo ti Burundi bokolonga. M23. Basia. RCD nda kukakate M23 RCD kukakate. Swati tugwaneo. RCD tubanda kubuna yango na 3 armes 10 personnes. Tubundi mewa tukumi armes 5 40 personnes. Tawe ya makondenge bandi ko vimba zomo ba kongole makolezo vimba makolo ba kongole ko vimba te wane vimbi kweza mboka na bango na bino te mukuluwana bakrasha 4 na biswa yaso tubunga kibango zuluka bwetu luka bango butuzumuna bango mwa molili après quoi komona bango nde kupeta bango ko sacrifier na tumona ki deja basiba tie biara na bango ba programmer opinion sejo yo kama bango kuna ba reprogrammer opinion sejo yo kama lokota ki angolodi soki zana moto te otera cha nano pile Koko charge. Pesa operateur aye bala ndenge ya ko charge. Telega. Abari rimana. Bonera ngure. Bakombo zanga kate. Abari rimana ngondera ngure. Me ba Kongole tala bana Kongo bozo souffrir. Biso ndere bobu na bino. Siko biso nde tobunda na bino eske za malamu tala ngai nayo yelo baki mama na munyindo mundani yo nde mama munyindo mama na ina lubaki munyindo siki mundani yo mama na mundani papa mushi yoko za mushi ye mushi 100% ye Uo munyawishi. Yeah. Abako mushi. Ibi bigaragaza iyi video yongeye kwerekana ko icengeza amatwara ridashobora na rimwe guhangana no kuri kwibera ku butaka. Nubwo habaho imvugo zo gukabya no kuvuga inkuru nziza, ukura amaherezo kuzagaragara. Nta mutwe w'inyeshyamba ashobora guhangana igihe kirekire n'igisirikare cyiteguye kandi neza kiyemeje. Igihe kirageze ngo buri wese asobanukirwe n'ingaruka z'amakuru y'ibinyoma n'ubushotoranyi budakenewe. Umutekano n'amahoro ntibyubakwa n'amagambo y'indirimbo kimwe n'uburiganya bwo mu itangazamakuru cyangwa kuri za media z'i Kigali na bya bindi byo kuri X birirwa bahimba ngo twarashe indege twagize gute. Ahubwo byubakwa n'inshingano ndetse no kubona ibintu mu buryo busobanutse. Niyihe nshuro uhora wibuka mu rwandiko rw'ubuzima rwa filime yitwa Tear of the Sun yakinnyemo umugabo witwa Bruce Willis. Niba mwabibonye, ibi byerekana neza ko ikihebe
ndanditseho ngo ni icyebe cy'i Kigali n'abambari bacyo bagomba gutega amatwi gusa indege z'intambara ndetse n'indege za drone. Ubwo ahangaha haravugwa CH4 ndetse na Sukhoi 25 ngo kuko arizo zishobora kubigisha neza kurusha uko AK47 na M16 n'izindi mbunda nka RPG zarushaho kubasobanurira byinshi. Ni ayahe masomo mbwirizamuco ukora muri iriya filime ya Tear of the Sun? Bamwe batekereza ko indege z'intambara n'utudege twa drone tutagaragara twonyine aribyo bishobora guhagarika urugomo. Gukoresha intwaro nka RPG, ibi byo bigaragaza akavuyo mu ntambara muri rusange y'aka karere. Itegeko rero ryatanzwe uyu munsi wa none, gukora isuku rusange no gusiba burundu ikibaho cyose ahazwi nka Rumbishi, Gasovu, Nkokwe, Gatoyi ndetse na Minembwe. Igihe ntarengwa cyatanzwe cyararangiye, uburangare bwose cyangwa gutsindwa bizabazwa umuntu ku giti cye. 23 na twirwanaho byahawe umwanya uhagije, bisabwa gushyira intwaro hasi. Igihe cyararangiye rero, ishyirwa mu bikorwa yahita ritangira ako kanya kandi nta makemwa rirakenewe. Ubu ngubu Minembwe igiye gukorwamo isuku, Gatoyi igiye gukuburwa, Nkokwe igiye guhanagurwa, kandi ahazwi nka Gasovu hagiye gukorwa isuku ya nyuma ho na Rumbishi. Ubwo rero icyo kuvuga umuryango muracyumva. Ubuyobozi bwatanze itegeko ryo gukora isuku rusange mu gace ka Gatoyi. Igihe ntarengwa cyaratanzwe cyararangiye kandi ibikorwa by'Iminembwe nabyo byahawe igihe byarangiye. Gusiba imbaho bisabwe gukora ubu kandi neza mu buryo buzira amakemwa, ku buryo nta kantu na kamwe k'akazinga kagomba gusigara. Abihishe munsi y'iyihe nyito rero, inyeshyamba z'ama 23 ndetse n'abasazi b'abakongomani n'ihuriro ry'abanyepolitike b'abanyantege nke bishize hamwe n'ingabo z'u Rwanda ngo kugira ngo babibe urupfu no gufata ku ngufu gusahura muri Kongo. Igihe cyabo cyabarangiranye. Bihishe mu minsi, bihisha munsi y'izina ryabo, ariko igihe cyabo cyararangiye. Bishyize hamwe n'ingabo z'amahanga kugira ngo bakwize urupfu. Iri huriro ry'abanyamahirwe make rirashinjwa gusahura byinshi mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko umwanya wabo urangiriye ahangaha.